ni sambula vinaka na turanga na marama dhoro na ngone leo kakina wiki mnira ngone oni borongo ting maya na Radio Fiji wana ndomo ibiti ba kina na kana saraviti na FBC TV na ngauna barota ke ngona ba kikeli sabe kinda ba kitiga ni wiki mni na ndo tale ni wasi ni ngauna ka rao kina be kimni na wakando ni ndo ba ting maya ni ndo be tala noa ka be wana numi abi ba andrati sartale tinga na be ulu tanga iso kando ko ting maya rao ni mai ba keli tigo kina na be ngarabi na be tambana ke nga na be matambose na be tambana ni matini tu karanda ubulang iti kumaya na nondangau na ni baki keli. Wa bini binaka na nondangau nongo harauti ko na boy lesi rato ngole ti kumaya na tambana na Legal Aid Commission. Harauti kina kena boy lesi panapasa tawake ke kemueli iverambalabu. Ausana kinda baki panapasa ni sambula binaka turanita en be kinda boy tumana na ngau na ni baki keli en ka bendindai. Ni yembulu binaka nita. Ni sampul binaka ni bulu binaka na lewiti into bagarong tiko may na wasin ngunong ko na baki keli andorong tiko en Radio Fiji 1 bakatal kina beke muni nantu sarap tiko may en yalo yavala en FBC television tomanda nita baka binate wole ni sol tiko na ngauna me kito me bulong dir tal tiko ni buno me balata na bengarabi en Legal Aid Commission sana matambose ni bebu ke bakalawa. Naka usana kinda baki kemueli sartale ting mandanga na nonda ngono baru takyong nimber ninga ndeo tiko na nonda to bitala noa na be ngarabi ndo ba na Legal Aid Commission sena tambana ni ba sala ba lawa nimbula binaka kemueli nimbula binaka ba mbula taltungan ni berno baru tumai ndo ni bonua sambula binaka binaka en bugutinga ni iporokaramu ka baru tagitu en no mondo itu betuba nandra daw baka sala tagi talanga na leoni benua na wi wale se na wi programo ndo waro taka karamu nga ni ba matatataki en ngaunong ko panapasa wi ranaw kanda rando ba ting may ngauna ni ba kekeli na wi tambana keda sa rando wi ngarabi kina binaka na Legal Aid Commission sa na matambos ni bibu bakalawa nangunong ko sa rambo ile usaro to kay nito wi ngarabi iliu ke tondo bebe kitinga na kisi ni basulawa sena criminal cases kisi ni matu wale sena family cases iyo nangonongo sa me ka sa tukun cika sa rambo iliu sa itu bengarabi kito sa tarati kung kone civil cases toto bata me bakana kisi ngarantu taratu irana private law situmba kito sa tike putara tal tungango go ena mata taki ena mata vilawai na legal representation bakatal ngaki na ena soli bakasala ena nito ban ni pola da to ngole mandanga sa tuna binda mandanga balalai en bugni tolu na ya bundo bingara bikina nai matei ni abu tiana ngai taraya ni na tambana ka ngara bikina na bubale salabatale tinga kene katolo ni abu ndo bengarabikina na kene matai ramandanga nindo na itutuk matata ni bikando na boy dorotiko serang garabi boy bena leoni bunu membalata na mundo bengarabi ne matai ni waswas binaka nita na criminal cases kito tu kina sana kisi ni basulawa ngoy wiliki na kisi rando taik serando bete kikina so mai ver to novisa kando tini mai enaval ni belawai kita untuk mata tai ke val ni belewai pakatang lagi na sulu bakasala en talaboni se ke bakai bin katana bakasala ni roni ngol mainan itu bola bola ka be kemuni na kisi ni mata bu vale kita untuk kita ngakina na be mata tai ke val ni belewai pakatal ngakina na bakasala na kisi ni mata bu vale rambe lebuti ko kwa bagambota ke bakatu na bintango na balaw bagalilay yo nangay sulting baka nanguna berlin buno merangay tarot ko may balatan kisin matuwale vidati ko na kena ngoni sala endaroni ko tin kina ronda pe kanda kere kina mata vilawai mebaka ke kanda kere na custody sena residency embalitir nangone tapi kata mitu but kir nangone se ke kanda bin kata na maintenance mebaka na kere mata vilawai na kena sumi baka ilabo membalitir nangone tiko tal kita usang ngon talang ko kito sabi buktu kan civil cases nakatulong lutang edake
civil cases ko wili kina na kisi kedanga ni civil claims me bakana kisi ninti now very so erangan draba meron do matataki ke bakara vina katini sandu sulibir ni eviction notice mersar do bangalal tingi panangele ke to sala kapital tu kana ngono gona kisya na civil cases and eviction cases Na wale busara ni tau kila ni na ve tuba sa ba madala tikina ngori tona ngele itara ka ngole botiga ni na bubale ve ira rando badala i bakalawa kone matai na ngauni sala zaba endo rauni duru maikina na ngauna rasando laki kauda kikina na tamadada ni obisa reporte taki kaso na ngauna ukila ni ngorimbe akana tikina karando bangara loya si rando bina kata endo me matatagira ando duru maikina na legal aid commission ndon binaka sanga wala nga nyo sambe taki ngeron kito ngolani me kito libu kikemnikina keba kau sa tiko sa komi baga be subirto na tambanyo bisa tiko na nom tonton baga iko mo kerekina mon robi tal no patkin dona no muni loya keba kau ni ronso mana private loya se cuku talanga na tonton muni kerekina na bebu ke mena legal aid commission sana matambos ni bebu ke bakalawa ya nom tonton baga iko keba kau sa keren tonton gor to sinroni bakasanga kinor to tamata no bisa batanum tonton baga iko keba kau satu kan lingin lawa rauni kere virtu muni nangir mai artuna ngiri tikitu mai mi kituna baka salte kibni membaleta no muni dondonu ena no muni sati ko babes virtu no bisa keba kau sama ni ato sarana musale mbetaki musale charge taki virtu no bisa ya do bena mata vile wai rauni kitu mebebu ken vi mata taki na mata vile wai yo mebaka etikuna kenangoni sala keba kau ni bena kata na bebu ke tiku na veka lavaki me kana kenan do moninan do ker mai tiku na fomu mendo filtaki bakatalanga kena veka lavaki baby kentaleni bono ke bakanda na vina kata na vibuke na legal aid commission na namundo boli bola tigo bolinga na korturanga suba se tarai biti taletinga ka rawani robuke kino ira rando wate timena ngoni bake keli enanga una rando ngan kim dokin na neto boli liu tikungo suba nanda kuni walini wale singango ena 41 Loftus Street ena ve tau ni todo kora tunga ibiti saat tiko kin ni to be wala tiko inabua tiko isuba pakatal ngakina ena ve pakatal ngakina me bono leu na ve mai subsabu lambasa pokoro to yabutal tingang dongo me tabe uni na bale busara pan pasa nendo tal mando mandan da diengo ena ngona ni baki keli imber ningai tasere gitale tiga na be kaso ulu tanga tigo ni bitala no hena nondanga una ni baki keli sabe kinda bagitale tigo na nondanga una ni baki keli bina bale buna no muni borrongo ting mai bina bale buna no muni ndo watale tinga mai ke rauno nonda bulangi karau ni rona mai waseti kon na bingarabi ni legal aid commission au kila ni nanga indola biti na talibon na toluro roseba di oseba kena bitu toluro di oseba ni tasere ito mondani ba leka na bingarabi mai na tambana se na mateni wase sa waseti gani o panapasa na ngoleba manda na ikaruni wase ukila ni ngo indone wase lebo ramatangani na ba madala kina na buni bi ka membaleta na bubale vinaka nita na bubale rurungi na bakalawa umanyoko na family law act na lawa ko bauda na veka bakamatu bale go wili tiko kina na custody sina residency membale tirnone wili tiko kina na maintenance na kana kirei mesomi bagai labo na vibu membale tirnone bakatalanga kina na ve kataleso membaleta na matu vale membaleta na serre kena claim taki se na kena kirei na yau membaleti raw na ve otini ena lamani matu vale na custody endo kirei membaleti ngone so ngona sando yado na kabor lamani matu vale saro tawasoro ni tumbu sanggai rondo bembata kasi ode biro me taranangone sanggai to misaya to ngona na beka bagongori saro sinro ni robokotelo akina
Sangkai runtu kira-kira na mata vilawai, me sangkai vakatulo atanga na mata vilawai. So deve raw ni tumbu-tumbu, me tarana ngoni. Semi susung na ngoni. Yana na tungune ana custody sena residency. Na maintenance, ngo membaleta na kena somi bagai lavo na vika membaletir na ngoni. Na maintenance, tolu tuku na matanggali maintenance. Dua na child maintenance, turumanda na ibagarita kya, rausa vembiu warau, rausa vembiu, sa solimbe ka ve elewa me retirto tuku na ngoni. Tuku na koko ve elewa, me na kirena maintenance. Ena matapilo ay membaleti, orto na ngoni. Yan to na matanggali maintenance, child maintenance. Na kena karoni maintenance, na spousal maintenance. Ngo membaleti Rono Pakawati. Membaleti tinaningone. Ngaran kira ko na spousal maintenance, maive tamningone membaleti kwa. Cukutal na parental maintenance. Andin. Parental maintenance ngo membaleti retiko na irna nonde tumbu-tumbu. Erve susu. Dona kene bakarai taki. Kebaka robi susu me rona viotini sarle taka tu na ngone. Yo orni tumbu-tumbu roti ko boli ngai vale sa sindo yang kare berau. Yo. Tiku biro na kokua, merong kay wan mata beloi, mero kireki na parental maintenance. Yana tansu na parental maintenance. Membaleta na custody sa residency, vatikina maintenance, baka tambang do na child maintenance, membaletir ngone. Kaya tandaw na numutingan iti nga nakaukawa, vitamin ngone vatikitin ngone, mero kere. Ayo, yo nakaukawa tal nga iti ko, vi koya nga vi sustiko. Turmando na kaya vagarita kaya baka vi sustiko ron tumbu ngone. Chuko nakaukawa ron tumbu ngone, mero kere na maintenance mate vole me vi rona tumbu ngone. Baka tal nga kin mero kere na custody. Kaya baka roso sungot ko ngone. Na wale busaro kila ni sana matata tigo yabe kimni na kanda ndo bating mayan radio Fiji wana ndo moibiti ndo bat sartal tinga mayan kya na sarabiti na FBC TV na vinga ravi e baka edora na Legal Aid Commission me baka ndaro ngade tina kena itu tuku kama tata karawan ni ngai bata taru tu na kanda ena talibon ni sandola biti kana ngaunongo ke baka ni ngandreva me baka matata tagi sarani sana vilawa ka bodi tiko ena buku ni kena ndo soli na maintenance abaki na dana ka ndo mbimbi to ngo irna ngone na ngone ndo mbasi ka kina na lenga ni bubale tara ire to bole bu ngone ena buku ni na ndo ba sala ba lawa na dabu soti na bika erawa ni ndo bi ba sala ta kina na ngone ngo membaleta na mbimbi ni ngone be irna tumbu na kena ndo le bala ta gitale tunga na bika membaletira so de metora so si ngone la laisar si sanga ni ndono mitigo be tama sanga ndreba nga tama me kotira ramadanga ni ndono ba sala na ngonongo ndono binangori naka nga na reda mata biloi na best interest of the child sena kaya na binanga ngone kebel malake baka reda na mata biloi ni binanga be ngone mitigo bitama ni ngone ena sulle ke baka kina ke baka reda mata biloi ni binanga pa ngone mitigo bitine ni ngone ena baka dor baka kina ken balmale o ngone na tarungi talanga ngo beira na sa baka yalo beira nda kilani sa tigo beira na kilakar kilana loloma ena loma non robubal tigo talanga beira na tikino ya tigo na koko wana mata vilawai me kadibi ngone mai ena mata vilawai na ngona daga tigo na vilawai me tarunga bi ngone ozei e vinaka e koya me tiko vatiki ko to tamana shotina ngo ke baka sar na mata viloi ke baka sama tu no baka sama ngone sar ni tukuno ko e vina kango ni tiko vatiki tinangu se vina ena rongo da baka ke na mata viloi yo na baka tuloa se o de vira me tiko vatiki ngone ena ngole mai bana mata viloi ya na mata viloi ena baka tuloa ngai ena baka todiki na baka tuloa se o de vira sana rongodi ena rongodi na ndomo ngone ena lomoni mata viloi bina wale busaro bo bina tiko ena buguni tikina mbimbi ka vital no tikongo ena ulutangar to bingara bitikina na Legal Aid Commission mai be pana pasa tawake enda ngai e rongo talangana bi kairo ni basala to kino ke mueli berbalabu ena nondanga ni ba kikeli me rauti ngani na tasire ki sarabo binaka bikim ni oni bia bata taro sandola tingo na taliboni ningir mena tolu roro seba diwa seba ndua
se tolu roro seiva dio seiva dio seiva se bitu tolu rua dio seiva ena bukutu ngani bika ena rawa ni na wase tiga ena nondanga unongo ni baki keli ena ndo mandana da dengo ena ngona ni baki keli. O sabi kinda bagi taliti ko ena ngono baro taki ni baki keli bina vale bina numanindo bata ting maina nondanga unongo kau bo bina taliti ngabe rona bulang iti ko ena nondanga una maina matamboses ena tambana ngaraba na bi baga sala tagi baga lawa na Legal Aid Commission na itapan pas ena butinga ni bika o saba madala tagatiko membaleta na bi lawa ka bouda na turman na ngoni en kena ndo solitiko na dondono ve tina se ve tama me vingarabi en ngona en ra sandola ki I kaukina na ngone saralengarabi etiko na ve ngoni salatale so ke baka na ngandre kino tamani ngone so na ngona ndo baka e borati na lawa ni kena ndo mbiu so na tutu ve tamani ngone mendo lesikoba karun ndo limbasi katale kina nandrenre na non rambula ni ve so ira ke solikina beira na koko ba lawa beira na ngoni naka ondo tukono tu na mata vilawai me uti sartu ni wanua mendando ya doven membalitir na ngoni ke baka oiko batake ke baka ke munro baka biotini raw ni raw baka tulo ataka na beka membaliti raw na irna lobe munraw raw baka dor baka kina sintona kaya taru bikem raw membaleta na non susungi na nomro baka telo ataka nortu na non karabi baka talanga kina na non na beka baka labo iyo gento le adong an mata biluai lebu na kisi baleta ni rosa sinro baka telo waro rawaki no rona viwetini bal ni satu kumbaka na kala na vidada ni sakaser na matubale yo ke baka raw ni ro Wendintina ti meroba ko tulata kana kami pala tirongone sinto na kay taro pero roba ka kina nakena ngaindo laki basika kina lawa sendo zuriani na Legal Aid Commission lako baka kere se tiko na lawa boda nindua sa ripotaki verona beutini rongan dreba merona laki imbiuta dake en vika baka lawa membaleta non robo vale sanga indo basika ni kina sendo ndo kere membaleta ngana bibuki sena bibo salta ki bala ke baka enda bina kata menda baka salataki se menda mata taki ena mata vilawai enda ndo ngole serangan itu boleh bola enda kere kina senda li bangkara baka sala na tambe ka urun taka membaleti retuna ngone usale ka tungga baka laba kitu sanga itu 3 bumi ka 3 buena baka sala ke baka lorai ni sayang menakabona mata bilawai sanga indo pakalawin na kena fomu sanga indo le file taki nakisi na mata bilawai na bonoya sanga itika buki na mata bilawai na kena le file taki nakisi na mata bilawai na bale busaro kilanda na kanda sa tingo ni sambula binaka na ngone ni baki keli ni sambula binaka na ngone ni baki keli nimbula binaka turanga ngona bola ndokai nimbolo bina ndo tunga no ngo bo ni bina ba na to manda na vinga ra to sa ba do chu kale wale un to sa lo sar tal tunga na bi ni na lo no turro lo bi ni sar to lo tunga sar tunga urto yendo tunga na lenga de roni bo ma la ta ki veira no ma sa ando to kuna kinna bi turro no ma sa to no turro no ma ne ko e bina kata na legale dirasa vi tratar me fa matal tegi wadna dirasa sunto suliana na disclosure sar mai non masar tuma noir o ya usa mongkulo na lo tentu na legale yendo don me suliana disclosure me fa matal tegi bir me rasa valio na saranga me no fom dirtong kaya no ngamo isu berto me cek ta sa o je sar tuma kina na ka saron bi tartar chu sar klachu sa chu na record me kuan ira suliana non roda disclosure sar sin valio na fom e ba ko ti ba na ni rala ko sar tungan bang ko be yan non romatin wan tondo mer sa ba ko ti kina ba binak na wala sar ben garabi na wala tala ben garabi na Legal Aid bina lebu sarana zauting mai rani ndo na itu kya be kem ndo na be kan ya panpas
Vinaka na disclosure ko na ivola artondo sulia mayor to na vembe takiti ko arto na DPP mbeka sa arto na police prosecution go membaleta na kisi ni basulawa don na kabina katun tingo mena wekanta membaleta na kena soli na nomudondonu evan livelewai nini o matene ngono duru kini valvelewai endo soli bi ko eto ndingi ni sember ni tarungi bi ko na kawmbete kina ni ko vakantin tin takasesang na mateni dondon do soli bi ko obina kata mo matateki nga se obina kata mo mendona na muloya itumba ko ikron soma se iko bina kata na bebu ke me birto na legal aid commission yo tolo na kango na dondon ko do soli bi ko ni sember ni tarungi bi ko na kawmbete kiti ko kina we kanta na bina kata na bebu ke ni legal aid commission tando tukun seranga biturang lawa ayo bina kata na bebu ke me birto na legal aid commission warni somi na keba kao na buke mai bike to na kanga mona takaba mona bakale na ngame ne bola kere sena application form ambite pate making ni disclosure na ko na form ko vale ni ko positive making na wakanda ka ngingiro titumengo mera ni pa matata ki beira na nangai indonu maka ser nangai ngandreva ni ndo matatakira ndonu mena ndona fomu mesala batati mekira ndonu binaka sanga walanga nyo tu satu kun ngabi turongan lewa au binaka tu matek legal commission mosa nanu musarti ngani kito sana ya warai ndonu mona bakalen na kena fomu me ora nyo matatak mebe kito ina vole busara na nambani telefoni sandola biti na tolu roro 7072 kena bitu tolu roro 072 na butinga ni batataro ni roto eroti kono pele silesi main legal aid commission aroni somoti wandon no muni batataro na nontangono ni bakikeli ni sambula binaka na ngono ni bakikeli isa ni mbula binaka ulang dokai nimbolo binaka dotunga na batataro na sili uni kuwa gabamba kana ngoni salawala na roni na muri ke baka arusabe soli endona tina ningone fatake indua endona ngon lela endona ngoni salawala wa au wet pataronga tunga ngon salawala wa sabana roni na muri bana kina na vale sarana bota taroti mai bwana itokani marama roni soma panapasa binaka okila ngona bisu sulimbek me tina ningone mendua le tali mele susungone wakalawa keba kaw bina kata mona suleana lubie mumendo susunga era wango de sengen dono kata robiku me bakando tuntung bakana korben to bisul sulitunga yo keba kaw bina kata mona wakalawa taka mosa sulia todo ko oyiko na mundon to bakatina se bakatama be koyo suleki nangone etiko na ngon salme muri adan suko na adoption ketonde bibu kita ngakina ngo na kena sabola isaranga oro koro solibiro nangone merau tumbu ni ngone yo kebon balya kebaka oiko tama ni ngone tina ni ngone vola itu ne damu be ngone ko ikusulia na ngono sa solikin na adoption order sana boko livi na damu sana vola ikina na oro ni tumbu bo naka panapas ndar nanga ngole batala ni natikina mbimbi ngori ni ba edorite na ngono ko nando mandana dengo enango ni baki keli Esa ni kinda boitale tinga na wakanda na ndo bota tinga mai ya nangono ni wake keli ka rao ni sematitiki na nanda warongo en Radio Fiji 1 ndo mo ibiti ke na FBC TV vei rao na bewakani ke mueli vermbalabo ke panapasa tawake na butinga ni be kawa kalawa rao ni ndabu ke kina mai na Legal Aid Commission ndarungo leboti ko na be kamembeleta na non randola ki boi tumbu taki na ngone ki we indua tale au kila ni rosa sulia yani nangalala rone tumbu yan iba sala talbenga na binanga me bakalawata se be panapas iyo elevi kan ndo baka walta tu baka be kan ni toke iyo na kamenda numutiko eranga ni vola ngone mo durmo mai na ngoni sala ni adoption ke baka selele tu kuno nemba kini mbula mana rosa hulkan tua so ngona elebur nga ndo ngol mai bikitor to mikira Rauni bola yang ngone biau saya bagi bidang ngone saya bagi rosan puluh kelima
sasin total ka ke tur ka kini sasin don ka rin ka kini na mata bilawai balat ni sasi biana nem kan bulu na rosong bukan tua kenon bala ni sel ralalenga ngone ke kan bin kata men to bolair be kenta sa sulia kin non rabi bukan tuni oruni tumpu ni ngone ranyo baka tor baka kina ke me ka utuni tiku ke tondo be bu keni tikina ngori sangan dona kai sumi kina na kenan to kirina adoption order ival bilawai sangan ni kenan balan balengo ni leda kana bilawai me ve mbata kiki no ngone sanga kiringa kina endona ivakaro sena order me ve turangan me van mata bilawai me rau dur mo ra me boleh nedan rau me roi tumbu ni ngone kwa ngaya Naka panapasa kilando na kanta sa ati katalingo en atalibo ni sambula binaka na ngoni ba kikeli Iya, nombor kena tale. imbula binaka Yung bago binibina suka ni lindo ang anak kau ngulit apa? Ni mitukuni be ira na be kera be bo kena legalin. Merkau tu juga non ID. Apa mo tan ID na be tahun kena ka? Kau anak kan winding tinggi mer marro binaka. Sonda be satu non rutin nambah seda. Pero tong do binaka tawale bo ana ID. Metu kena ken ritamba wo ira ndina sarangar tipo vivo ke tungan virtuna legal aid na lebu daga binar tu sa ba tiko na balebu sar na kawai tigo mai ke na kenangan rebitu ngamen da bebu ke tiko en buku ni bingarabi anon rabu ki sar talitu ngana wakanda bike mundo na legal aid commission okila nindo satalebo tiko na be koro na be anu bibo nuando sala ki bande otagi tugu tikina kasianga sar ni se matata tiko sono bono kila ena raunio ona barita kan ni rawa ni rabuke ena bitambana kesa nga usaba madala kina panapas Antono bilang ita keto ndo me kaso tu kene kisini basulawa kisini mata bubale kisini civil cases wili kina be kendana segni rauni da somon donon da loya sono ngon sando sul mena eviction notice maybe iratal na be loya so menda bangalala ketur ni be bukina na suli baka sala baka talakit na be mata ki na mata be lawai be keda talnganan do bangara JP2 se bangara loya mento sente ke sono non di vola keton te be bukina na be kanga andra me bang mata tekani ni na be buku keton do baka dora esang ni lava ki endona ka me be kenda na kere me be buku be ketalin bonwa kan bala warni so mina be buku keton do sulia Mina wale busara na ngona ni pa kekeli bikim nyo ni ngandra bating mai muni na bata taro ndola ting na talibo na tolu roro seba diwa seba kena bitu tolu roro diwa seba se diwa seba ndua ka rauni na saumitiki na nabi bata taro so ni bingarabi membeleta na legal aid commission una kere ke mweli ukila ni rauni na ndua taleta mandangana no muitabi en ngaunungo en nabugutinga ni bingarabi raramba lebu na ngona dondo talebi ratalanga ni na ve anu na ve koro me baka sabari ting meya ndona tikina ngandre lebu se ko na ID se sona tikina karawa ni ona bari tamandanga na non rando buke na leoni bonua membala tati ko na mundo vingarabi na legal aid commission naka wombo tana duan take lebu ni legal aid commission ngungo me vi baru tekna tamata kita merkila na lawa tiko kaya bos ba pertanya na greater access to justice kung anong unisalan kima misa dui lako tika na viyan yan ngo na kaya nang unisalan kima misa ve wana kata tiko me merkila na lawa na leon taman lebu kaya na tuyan yan ngo yan sin kilasar tunga na lawa din kaya wambo tani endo nga nang unisalan ni legal aid na tabi lebi ngarabi to kini legal aid ko sar nga kian ko kumenalawa may lebi tawoni ve bonwa ndu dak kinalawa mereka lagi kita taben tomat lebi on yanu ve rural area siratu na lawa itiko Wina walebu sarra kemuele na bunguni be tugu so ka routing mai na bunguni legal aid commission ndona wakanda sati ngoni sambula binaka na ngoni bake keli Ya ni bula binaka au betar ngacungan ndo na tarbate lo nangone o taracungo rasa mate no tumtumbu ye rawasu sunga nangone ngo
bulat ngona nona ngonara sama tiga nona basu mental indona ngone bulo no sama terai rau mera mengo tangane sabe kilachu ni bulat nona yo ngone ngai sudu sa kilachu sa matiroro no tumtumbu yo salib mengo na ngone samba kibitu tangane ko angase ambaki dio tangane ambaki ono ngone leo o mai sungiro tungo ya menona nondo na lebuti o sange bata tartu na ngone ko ngasi si ero ya dapanga oruna kajingu o sinkila ne daga bata na kaya mbaliti ko yang ngontani ero sa ndo bili ci ngone ngoro sindo vital ta o tarwa timbanga ile bikin na bulang dokai kita mandana ibasal ero ni silbe o le badun kin mbaliti ro na ngone ngo kene ne bisat Vina bole busar na bota taru panpas. Yo vinaka keva ka ni sati ko batki kuna ngone o vinakata mo vole rau me rowile bagalo bemu rau ni bagai dor bakakina indina ni ndo bi roya abang bot ni tungun tungun bak mai nyasa adopte ki wotindaka yo esangani tarro biko no mukiretale endo tale na adoption order membaleti ngone mo susuna ngone indina ni rosa lenga oroni tumbu era ni sulia na mate veloi na order na court order ni adoption mo volay rono ngono ngori merraw lubemu Vina bole busar ro kilani sana so miti na bota taru na nondango nongo de tingo talindo na tikina na obi bota taru kina. Au kilani sana so mi vina koya vina bole busar pana pasa en ndo tal mandana de dengo en ngono ni baki kele. Sabi kinda baiti ko ne utu tini ngau no parutaki e ne wasawase ni wake keli e nananta ngau nongo ka upo vini vinati ko e na buni bata taro sa adu tingu maindano kanda sa tingo ni sambula vinaka na ngau ni wake keli o nimbula vinaka na andiwales nimbula vinaka ndu tionga na bata taro rua na bewatini o sa vimbiu o tingale bawati talo tangane to tamena done leo o sanga me susio na luve kwa na turanga o te abro vendu tale sanga ko tanele wana to tiro na ngode yo ya no non raune na ngone o patata na ngone sala na bora muri amule ko tiro le te me kin na ngone vina valevu ko patata ro anduale vinaka na valevu sara ke ne sau en na buni bata taro ya pana pasa yo vinaka ronyo balete ni nandendrembe kana no mungolenga ni muli ko tumino ngone ni san rote kina ngone iya ke era ronyo kere entona odas entoni baga ro entona baga tulami no mata veloi merika wate ke mena ngone belle kolos mena ngone chikundo ko bar mata veloi misule na recovery order sang walanga ni ronyo kere o tamani ngone ronyo ni kere o kemni muni ngole bar mata veloi ni le kere men recovery order na ngono solo kina recovery order ngo chikundo ko biru tono visa merto ngole le ko tumi ba ko kono ngoni vina bono ena kiremi kina na recovery order endo file takina endo kirei wana mata veloi nga era sule na recovery order o kitori ni bebu kina ere ni ngole ni wana ndona volleyball ni leglate bolla ka vikemni me ko so tukno chuko na bolla ngani bitaw ni ngoy viti sa chukina ni to volleyball bola ni ngole ni to volleyball bola kito na ron ni buki kemni ena sule bakasala bakatal ngakina kena filtaki wat kena kerei na oda mai bana mata vile wa ina vale busara ndono kanda tal sa tingo ni sambula binaka na ngone ni baki keli ya terasa tugan na ningumpulo na itu gonto ba tatongore binaka eru na dona bungongu oti na luvena na tua kangu vo kwa robo mau oti saruto ele sali bawa chitale sali volvi o na bungongu sali bawa chitale tu ko ibalan ya saruto na luvenrau go na bungongu sa po tekiruto na ngone zikwe yo sangan ribitio mero kumai esa warni
Bo into foto tu tina ne mero come no. Ko ya na ba na la da ba. Na to bulina social welfare, terreno visa. Siya tapang pega na kung isa laro ni bo madal tekina balawa. Ena bukundro na ngono. Ero sa pole sertua para nukulo ni matangai. Pole sertua vitamano. Nangone tiko batongan ko tar nangone tiko betike tinani ngone. Iyo nangone sa tiko tinani ngone sawar tiko tinani sa bawa to tinan ngone. Nangone sa ra tutal bi makbunrau. Non rotitai. Iya. Koya sa tiko nangangan de me kaumai. Gai sa baka me bukan de tekiteli tiko na baka sa me singon salata pero ni bako na ron ngone. Na wale bo klani sana matata ni tutu ke asen na tarol ngole tu me apan pas. Donu binaka. Ko ngaya na kena ngonsal nga ni sa vati kungur na kena ngonsal nga ina mata vilawai me kereki na recovery order. Sa ngolo nga ni recovery order na kereta nga kina na residency order. Na residency order ngo na kena soli na bibagando nui veiko se vate ke ve itu keningone ko tikbi ko ngone me susungu ngone. Na kira dari recovery order men bagus kami nungguan pakatang lagi na residency order. Mina wale busara o kila ni ena matata sara ke bakando na biuta tiu na numundo na bonita leboni mero sana ngir bondo dunia ni meroni na taudoko na vitala noa sona bota taro talendoro ni tarungir le skina ni laga tiu na ngoni baki keli pana pasan de tiu na bonita leboni karau bir na kanda rendo boti mena nantanga unungo ni baro da boti na baki keli. Nakana ni tu talaboni ngai ni tu bole liu subongo na tolu dua violima na nambani talaboni beko yaki na ziwa rua tolu walu vitu sena ziwa rua lima walu tolu lima yana ni tu bole liu subai. Daro tu sana ngole menanga bakal kasar na bika membeleta na sibo ukila ni na rambai le busar na nanto na gitara na ngai ndo talanga una ando sureti kina mera ngai tu mitara mantanga na bitiki nango na tabu sutera wili kikina sibelon ko wili kina na kenando ta kana wil be kenta na ndo bino kata ndo ta tu ndo wil sina numba kana nan sino mangandre me bote bakata bana numu ya ngono sa lenga kina ke to ndo ta ka batal ngana wil bakata la kina grand na kena kirena be bakando ni mi bana mata bilo ai na kena wasei na yau ni kwa sa lenga kito ndo ta kabatal nga na kena to kire na FNP na invalid nomination may pana FNPF so ngono santo senganin to abakando nui na kena hoten na yau may pana virtu FNPF ngento ba ko me ni labo wana high court sa kena to kere o kenda no numani nda bakai bota kito ndo bibu kita nga na kena to apply ta kena ilabo na high court bakatala kena deed poll sena kena do biso na yada kito ndo ta kabatala ngaki bebu kita langakina. Okla ni sarambo le busar na mundo ndo bebu ke en butinga ni vika mai tasere kitiko en buni laongori au sabanu nitu ni ngono ndo surite ni kina tu sana mo ngoleva manda ba tambungindua na civil sena vika sambi mbuto ngori na lawa sene katolu ni abu kando bingarabikina na matambose ne zapoting mandanga na ngono paru takingo na itutuku ndo na bia bande tegiriki na leoni bonua lebuna ngona nindanga ituku ni ngama mendo nonda loya sandari zamandanga iliu le labo ande tiko na ibaka sala ni tiko na legal aid commission karatala ni ndo bebu ki bakalawa na nito tambana me baka sa tuku no titiko waraini somi waraini somi sintona kala bag me bikem ni ke bakani bin katana baka sala senabi matataki ena mata bilawai ke to rauni bebu kikina ningolene ne to be bola sa ratu bola kan itu ngone bitau ne bi ani likera baka sala kina ke baka itu kuna baka tatar membaleta na lawa sen lapanga ni ngandra moni kikina ena buku ni lawa bina vole busara bo bina tu be ke mo liver mbalabu ke pana pasa tawake ena be tuku matata kama itasira gitu kana nondanga una ni baki keli e baki litinga kina na bingarabi erto bagaidar na legal aid commission me baka nonda bulang itiko ena ngona ni baki keli ena ya kabende nda bo bina tai balebu na nomni ndo ba mureti mai kanda no itaga tu ni rauni ndanga ndo batali tunga na ngona ni baki keli na ngona batongo ena maza wakatumai me da na ngona ya ni kalonga ta sagatiko ni samo demanda